što uopće ne nastavljamo, nećemo ga baš počinjemo sa novim serijalom, a to je Minecraft, ne Minecraft, nego Minecraft preživljavanje. Ne, ja nisam ništa napravio ovako, zove se preživljavanje, da, tako to, točno tako, bonus 6 može i Create New World. Pere. Dakle, pričati o YouTube kanalima. Prvo, ja sam ih imao puno prije. Onako najuspješniji mi je da sam bio Andrej CS, no kanal više nije aktivan. Dakle, više ne snimamo. To je malo šteta, no možda se prebacimo u Šapce. Vjerojatno ne, ali nikad se ne zna, jer... Pa... Dakle, započeli smo novim serijalom, a to je Minecraft preživljavanje. Dakle, ja vam preporučujem kanale ovako, ako volite neke onako strateške, Joker One Max, Atlas Project. Onda, ako volite GTA 5 i live streamove u jednom, GTA 5 live streamove, posjetite Blue Balkan Boy, Porno Gamer GT i reska.hr, i da, tako da to. Što smo još htjeli reći? Reska.hr. Dakle, Borna sam jedino vidio uživo, Reska.hr. Dakle, jedino sam Borna vidio uživo od njih. Tako da, ja. Onda, ako želite, na primjer, ovako, Minecraft, preporučujem vam, preporučujem vam, ne znam, Saving Revealed, šalim se, ne znam, Marko Kos, to je najbolji kanal na YouTube, mislim treba bi biti, ali Serbijan, šta ćeš, mislim Marko se zbija trudi, edit i to sve. Da, ako želite, na primjer, onako Minecraft i PvP, posjetite kanal Dex Rock. Ali definitivno mislim da je najbolje onako od ovih svih koji sam rekao. Mislim ne King of Fail Show jer on je ipak, mislim on je najbolji, ali mislim od ovih manjih kanala. Pa Joker One Max. Da, Joker One Max mi je onako najbolji od svih njih, najdraži, radi live streamove onako. Baš je super onako. Pa da, baš je nekako super. Da, i da idem. Sad malo skupim drvo, jer nemam ništa bolje za raditi. Uvijek moram prvo skupiti drvo. Mislim prvo otvoriti inventory i onda skupiti drvo. Imam... 64, već imam jedan stek. Nice. Reska care. Već imam jedan stek, dakle... sad ćemo napraviti naravno ove stvari što drugo. Ali bi mogli malo ići u pećinu. Pećina, idemo u pećinu. I one. Ok, ovako. Napravili smo jedan čamčić, jer moramo, iskreno mi se ne da baš pliv. Do tamo pa ću ići čamce. Jer zašto bi plivao kad onako, to mi baš bez veze. Inače, ako se vidite koliko je sad sati, koliko ja ovo snimam, evo, točno 8:00. Točno 8:00. Ja snimam video. Ali ono, bar sam uspio pred zube i to sve. Vidim da baš ljudi ne gledaju videe, dakle nema pregleda. Ali okej, ja mislim, ja se neću prebaciti na nijedan drugi kanal, jer sam imao jedno 90 milijardi drugih kanala. A prvi moj kanal je bio MC Gamer. Dakle, to je bilo onak najgluplji kanal na svijetu, jer svi su se tako zvali, da sam MC Gamer. I ja sam prvi u svom razredu imao YouTube kanal. Ja sam ljudi počeli kopirati i dan danas, barem svi imaju YouTube kanal. Dakle, kad sam ja rekao svom prijatelju, on je rekao jednom prijatelju još, a kad taj lik zna, neću sad imenovat nikog, ali kad on zna, znaju svi.
Tako da sad većina ljudi ima YouTube kanale. Naprimjer, moj brat koji ide treba ići u drugi srednji, on se prebacio u školu, jer u onoj školi su onako nije mu uopće bilo dobro, skoro bi bilo loše i tako to. Pa se prebacio iz škole u drugu školu, pa mora biti opet prvi, nema pojma zašto. Nije ništa pada razred, nego se sam prebacio. Kravica je jedna moja mala slatka. Dakle, baš ljudi ne gledaju moje videe, no nema veze. Ti koji gledaš, ti si dobar. No, a ovi koji ne gledaju, nema veze. Nadam se da ću nekad neko gledat moje videe. I ako ne bude gledao, ja ću ovo svejedno radit, jer to mi je čisto na fora. Međutim, to je zabave mi. Zapravo, treniram nogomet, ja sam još, mislim bio sam prije, ali ću opet onda početi. Dakle, trenirati nogomet, pa onda ću vjerojatno malo stati s kanalom, no nikad neće zauvijek stati kanal, to možete biti sigurno. Kao neće nikad zauvijek stati. Uvijek ćemo biti aktivni, koliko god možemo. Ovdje mora baš puno krava, no ja nemam kamenja. Kamen je jedini onako veći problem. I da, ako se pitate s čim ja snimam s Bandicamom, ali ne onaj neregistrirani, nego registrirani. Dakle, mogu snimati duže od 10 minuta i nemam onog Bandicam žiga jednog koji ne mogu nikad skoro makniti. Dakle, gledala sam puno videa, nisam ga mogla makniti, no sad mi ovo totalno radi, ali svakih tjedan dana treba, mislim, uglavnom, ako želite tutorial slobodno, dakle, neko od vas kaže u komentarima. I, dakle, ako želite još videa sa Illuminati Chickenom, slobodno bacite like, možemo zajedno snimati videa koliko god hoćete. Dakle, on živi preko puta mene, ne živi, on živi inače tamo u Cerniku, tako Nove Gradiške u Hrvatskoj. Živimo u Slavonskom Brodu, ali kad dođemo tu na ljeto, gdje smo kod svojih baka, on je kod svojih baka, ja sam kod svojih baka, on živi preko puta mene. To se ne baš živi, nego tamo je onako za ljeto, dok je ferija. Pa mi tamo onako budemo, to jest tu budemo igramo se, snimamo videe, to. I posjetite kanal Illuminati Chicken, zbilja super je, samo što ne snimate glasom, čuli ste mu glas. Svi koji ste gledali Illuminati Chickena i gledate mene, imate priliku u prvom videu i u drugom ovom vidjeti, to jest čuti glas Illuminati Chickena. Evo kad ja napravim sad, ok, ja sam bez veze kopao, jesam li ja tako glup. Sad kad napravim ovaj kameni, a malo ću još pokopat kamenja i onda ću završiti epizodu jer htio sam samo malo ovako vam reći s čim ja snimam, koje vam kanale preporučam, ali i usput novi serijal, dakle Minecraft preživljavanje. Tako da je. Htio sam samo reći onako s čim ja snimam, kako da registrirate, ako želite tutorial, slobodno recite komentari. Evo sad ću jedan vidim pričuricu slušati. I da ljudi, to je to od ove epizode, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.